bwa nyuma yo kweyongera ko kwetombwitwa kw'abantu ngo amarwariro ga gavumenti nigeyongera kubiyaho sente nyamwingi omurune rya Kitagata Hospital. TV West bitiremwe nkito yatandika kucondoza aho tushangira abebembezi b'irwariro nabenkumu bazitira omunyindo bari kugira ngo abashaho behindwiremwe ekindi kintu ngo kandi munana haribo basindikirwa ha district okuhanwa ahabwe emicwe mibi yabo erimwo kushaba abarwire sente okoshayosha hamwe n'ebindi. So tugumenta tungamu complaints ngo abashaha bamwe mbiha abantu sente konko kibuza abantu babura kugambira konka kutukire twafunamo abashaho 8 twabateka mu disciplinary committee y'irwaro arimo abashaha bine emicwe mbi namunongo kuyiha abantu sente okwisha cherezi arumwo kosha byo nebyo kandi irwaro rine kibakweta rewards and sanctions committee tukita abantu babire bari implicated umuco rwecho twagezaho kuboreka ngo nekintu kibi kandi nticyuzumira. Nobu mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni yayongira abashaho sente konka bamwe ahirwariro rya Kitagata hakiri yabasigire emirimo yabo bakaza gukora mu marwariro g'abantu buntu kandi bakagumana batungana omushahara gwa gavumenti. Tumanya ngo harabashaho nabo kukorera outside the district kandi nokora nka kuriya ogarweze kuno yuze kutahe emicwe mbi so ababona nza kubarondera omubaze kandi nimba ninyenda nka district na yetu yambe. Mukuru w'irwariro rya Kitagata Dr. Jackson Kabwisha nagira ngo abashaha bamwe tabakubire bakirga hirwarire ngo ahabwo kuba ne bagasha yobusha kandi twabe binjire onkamwe nkito bundo no shango inahoro kukoma so list nzaho johereza district neza kushikayo bija ko kubeta nabo then turebe ecyakobasa kongerwa nka district tushikira mu office ya RDC wa Shema kandi orukurra okurambira project za gavumenti omu district hatyo yatugambira amazima ngwe bya Kitagata ne bibi kagerayo urukiko na staff birwariro twishiriza ngo kandi omushaho goba complaininga incident arakata mu rukiko so tukarecommendinga ngo kao kole disciplinary action against that civil servant kugira ngo izo complaints zirugeho kana wene nyesiga ngo anytime obwire obwona nateka kohereza bwa RDC na district kugira ngo echo aboko bokore emirimo ebiri tikikire kandi kikaribukamu tutongere ne baruhere kurugwa mu office ya RDC erukuragira police kutandika kucondoza omwe habashaho orukutekatekwaho okubanasha babarwire sente konka webe bye hakine saba nakugambira ndeki nekishuba tinga saba bomudese tinkumanya how that thing came in wakireba sebo I don't normally ask people money. Nikigambwa kwizariso rya Kitagata wabo tine mu sente no borya hakufa no kucera obwabashaho bari kureba. I'm not always why can't they check the attendance book plus the duty roster? The attendance book is always there. I normally sign when I come for my duties. I sign out when I get out. Why am I supposed to get to the station when I'm off duty? Ni manyangu tuje kukwata mu muntu abo kubari yeki baso kutachitira miso esumuzito ziriyo mu irwaro ukirabe hucona alfri kutere sumwejo dinde tukateka ho buryo so twantu rwanda robugabe bw'abantu kugira ngo wija bakukoreho nanombe bicebwe binteberoho barebuke ngo bakukoreho. Irwarire neragura abantu abarukurwa mu Bushenyi mpango ntunga hamwe na Rubirizi aho abakaza barukurenga 800 nibo barukuzaraho barukwezi dera abarwire barukurenga 200 nibo barukuraguza barukutaha buri izoba konka hata bamwe bacwire mu kuza kutandika kuraguriza omarwara g'abantu buntu ngo habwo kubentano so mu kushashura omurya Kitagata n'agabantu buntu terho gasha kwa Mike twacire.